Poštovanje, dobrodošli u emisiju o sportu sportski. Bavit ćemo se pikadom. Nema meta u studiju, niti će biti otrovnih strelica s moje novinarske strane, jer slavimo uspjehe. Dobrodošlica novim, starim svjetskim prvacima i evropskoj prvakinji Marini Letici i dobro poznatom licu sa pikado natjecanja Borisu Krčmaru. Čestitke. Hvala lijepo. Marina, za početak, koliko je, kada gledamo taj broj medalja, to odraz vrhunske forme i možda najbolji rezultat karijere, jer u izvještajima stoji 6 medalja uz vaše ime? Tako je, da. 6 medalja, od toga je 5 pojedinačno i 1 ekipno sa reprezentacijom. To je dokaz velike forme, velikog odricanja i znači to su bile kriket velika i mala meta, tu sam bila pojedinačno. Prva sam bila sa Borisom u parovima, mix parovi, mala meta. Sa Sandrom sam bila, Sandrom Ivić na velikoj meti prvak. I 501? 501, da, ali velika meta. I reprezentacija ekipno smo bili prvi. Još uspješniji od vas, ali očekivano i od hrvatske i od svjetske javnosti, Boris, 7 medalja. Je li, kad ste znali reći, treba imati i sreće u ždrijebu, ali ovdje nekako uz vaše ime na elektronskom pikadu se očekuje naslov još od onog Zadra 2009. kada ste krenuli pokoravati svjetska postolja. Ovo vam je 9. ukupno u karijeri? Do sad sam bio 8 puta pojedinačni prvak, sad sam osvojio 7 novih. Znači sve ukupno 15 zvjezdica će biti na dresu novome. Da, kao što ste rekli, 7 svjetskih titula na ovom prvenstvu. U Slovačkoj? U Slovačkoj, da. Svjetsko prvenstvo se odigravalo u slovačkom Šamorinu od 25. do 31. listopada ove godine. Evo, tek smo se vratili. Stvarno smo napravili, ajmo reći pod navodnicima, berbu medalja. Hrvatska. Normalno smo svi sretni i zadovoljni. Reprezentacija je opet zasjela na tron. I u muškoj i u ženskoj konkurenciji. U muškoj i ženskoj, da. Koliko je to zapravo sada kontinuitet i potvrda da je Hrvatska velesila u pikadu, jer i lani na Euru sličan rasplet imali ste, slavile ste momčadske, odnosno ekipne titule? Tako je, da. Hrvatska je definitivno velesila što se tiče pikada, jer godinama nižemo medalje. Mi se volimo šaliti kao već su i stranci naučili našu himnu koliko puta se svira. Stvarno smo vrhuncu. Za one koji manje prate, Marina 95. godište, Boris 79. Kako biste, Borise, za one koji još nisu vidjeli Marinu u akciji, opisali nju kao pikadisticu, igračicu? Pa, ja mislim da rezultati govore sami za sebe. Marina je naša najbolja igračica, što je potvrdila sad i na ovom prvenstvu. Igra i ligu sa muškima i to je jako dobro. U Hrvatskoj? U Hrvatskoj, da. I mislim da, kao što sam rekao, rezultati govori sami za sebe. A kako za onih 0,1% ljudi koji nikada nisu vidjeli kako Boris baca strelice, opisati njega i kao igrača, a i kao čovjeka ili uzora, idola? Pa Boris je vrlo jedan veliki čovjek, stvarno. Odličan, miran, na crti, koncentriran. Nekad voli uzimati rizik, kako bi ja rekla, pa onda kombinira double-double izlaze i tako dalje, ali u svakom slučaju vrhunski igrač. Borise, lani u ovo doba otprilike je bila, čini mi se, dvojba izrečena u jednom intervjuu da ćete se više, govorili smo sada o elektronskom pikadu, gdje ste apsolutni broj 1 na našoj kugli zemaljskoj, a da ćete više ići i imati tendenciju, ali sada ste ipak otišli još na te stare klasične mete na kojima ste i odrasli, se fokusirati na stil tip, dakle na onaj klasični pikado gdje nije automat, ne broji se, imaš suca, imaš posebnu tablu. Jesu li one još uvijek od devine dlake? Nisu više od devine dlake, sad su od nekih drugih materijala. Da, malo smo krenuli i naš savez je počeo investirati i malo te turnire održavati i imamo sad i ligu u Hrvatskoj, klasičnom pikadu. Inače, klasični pikado u Hrvatskoj nije bio toliko zastupljen, ali zadnjih par godina ne samo klasični, nego i ovaj pikado stvarno su otišli 300% gore po popularnosti koji svaki sport. I sad smo počeli malo više igrati taj klasični pikado.
Kakav je vama osjećaj? Jeste li i vi ste nakon europske titule lani izjavili da biste voljeli, ali da vas onda put mora odvesti do Engleske? Koliko je to skupo? Vi niste još uvijek ta dimenzija što se tiče vjerojatno i primanja i turnirskih nagrada fonda koji Boris osvaja, da možete sve to izdržati. Kako vam ide? Pa evo, sad sam bila prije tjedan dana na kvalifikacijama u Mađarskoj baš za taj Lakeside. Nažalost, ispala sam u zadnjih 16. To je samo dokaz da ću opet sljedeće godine ići pokušavati, ali sad se fokusiram da kroz cijelu godinu idem na turnire, skupljam bodove i da se preko bodova pokušavam kvalificirati na tome. Znači, to će biti sad skoro svaki drugi vikend neki turnir da se ode i da se proba kvalificirati na tamo. To mi je opet i dalje cilj. Kalendari su zgusnuti, to već svi znaju, praktički iz tjedna u tjedna, iz vikenda u vikend. Borise, pred vama vrhunac sezone, ali treba se kvalificirati za London, za PDC. Tako je, sljedećeg tjedna, točnije 15. listopada. Studenoga. Studeni, pardon. 15. studenog idemo u Slovačku. Tamo su kvalifikacije za ovaj dio Europe, za PDC, za svjetsko prvenstvo koje se održava u Londonu. Tamo će doći najbolji igrači i samo prvi, odnosno pobjednik ide na svjetsko prvenstvo. Biće teško, ali nadamo se dobrim rezultatima. Ide nas nekolicina iz Hrvatske. Nadamo se da će bar neko uspjeti. Kako, a zapravo ste mi otkrili u najavi razgovora, izbalansirati promjenu ploče i uvjeta, odnosno klasični pikado i elektronski dio tajne, odnosno vi ste se tako odlučili, u strelicama samo mijenjate špicu. Tako je, to sam odlučio od ove godine, zapravo od 3. 4. mjeseca ove godine. Do sad sam mijenjao strelice. Ja cijeli život igram sa laganim strelicama, pod navodnicima sa 16 grama za elektronski. Mijenjao sam na 21 gram za steel tip i tu mi radilo taj neki mali problem. Kad vi igrate cijeli život s nečim, naviknuti ste. I sad sam odlučio da neću više mijenjati strelice. Igram sa istim strelicama, samo mijenjam špice. Umjesto plastičnoga stavim metalni za klasični pikada. I još moram jednu stvar reći. Za mene uvijek ljudi pitaju koja je razlika. Meta je ista, daljina je ista, sve isto. Ja uvijek to volim usporediti, ne znam, s nekim drugim sportom, kod, na primjer, kažem nogomet, veliki i mali nogomet. I veliki i mali nogomet se igra s loptom na terenu, ali staviš profesionalnog igrača na mali nogomet i izgubi se. Isto tako i suprotno, malo nogometnog igrača na veliki teren. U tom nekom profesionalnom smislu je velika promjena i nekolicina igrača sa PDC-a, vrhunskih top 20, zna doći u Aziju, gdje ja dolazim na bullshooter, igrat, pa mi kažu poslije da im to sve smeta im ti zvukovi, smeta im svjetlost, smeta im lagane strele. Tako je meni teško se priviknuti. Ali, evo, privikavamo se sve bolje i bolje i nadam se da ćemo i tu napraviti neke, već smo sad napravili zapažene rezultate sa reprezentacijom i pojedinačno, ali da će to doći isto do vrhunca. Kad se u javnosti pojavljuju komentari da i je li to 100% točno, da igrači iz top 100 klasičnog pikada u principu ne igraju više elektronski, kao što ste vi u jednom trenutku dvojili hoćete li ili nećete napustiti potpuno to, staru bazu? Pa oni ne igraju profesionalno ili ajmo reći da se natjecaju u nekoj lizi. Jer imaju ugovore. Jer imaju ugovore, tako je, i tu su normalno veće su novčane nagrade u stilu. Ali, na primjer, neki igrači dolaze, kao što sam rekao, ja sad imam jedan veliki turnir 28.11. u Tokiju, gdje igra 16 najboljih igrača svijeta. To se zove Superdart na velikoj meti. I jedna od igračica će biti Greaves, koja je najbolja žena trenutno na svijetu u steel tipu. Najbolja na svijetu bez steel tipa, evo je na velikoj meti do nas. Koliko je velika meta? Je onda 5 cm sve skupa promjer veći? 2 inča je veća. Puta 2,54, da. 13,5 inča je ova normalna meta, pod navodnicima, koju mi igramo, a ova bullshooter meta je 15,5 inča. Još udaljen 7 cm više. Da, i daljina crta je dalje 7 cm. Da, zato što je veća meta. Tako je.
Da. Kakva je generalno ženska konkurencija i koliko se one približavamo? Je li to jedan od razloga zašto možda nije još uvijek, ima više razloga naravno, u olimpijskom obitelji pikado, jer možda nemaju žene kao WTA Tour, ATP Tour potpuno ravnopravan status ili kako vi gledate na odnose spolova u pikadu? Pa što se tiče, na primjer, te organizacije PDC-a, da tamo još nisu napravili odvojeno žene. Mislim, imaju ta women serija, ali što se tiče svjetskoga, da naprave posebno ženski turnir, žensko svjetsko, još nisu napravili. Tako da sad na ovom svjetskom gdje će biti 64 top igrača, mislim da su 2 ili 3 ženske samo unutra. Znači, one moraju igrati tamo. Znači, trenutno nismo još odvojeni, nije toliko zastupljeno da se to napravi posebno svjetsko samo za žene. Mislim, ima na ovoj drugoj federaciji, na Lakeside-u, ali što se tiče PDC-a nema. Ali je popularan pikado među ženama. Popularan je, apsolutno. Vi to iz prve ruke možete reći. Je. Što se tiče soft tip federacije, imamo International Darts Federation, imamo World Dart Federation, gdje ste u Koreji nedavno isto nastupali i također je bilo medalja prije mjesec dana. Bilo je, na svjetskom kupu. Svjetskom kupu. Bilo je za dečke. To je bio svjetski kup, a to je bilo u stil tipu VDF. To je stil tip. Stil tip. I tu smo napravili isto ogroman uspjeh. To je povijesna prva medalja za Hrvatsku u stil tipu na svjetskom kupu. U grupi smo dobili nositelje igrali smo protiv Nizozemske, ja mislim, i protiv Engleske. I izbacili smo njih, to je bilo čudo. Na kraju smo nesretno izgubili od Japana za ulazak u finale, ali evo, prva medalja sa tog svjetskog kupa u stil tipu za Hrvatsku, a nadam se da je to tek početak. Da, čestitke. Kako je kod vas, koga ste povukli od mlađe garde, možemo li reći, ili je pikado po tome atipičan da ne treba u onoj piramidi sportova kretati od pionira, kadeta, juniora pa se penjati? Neko ko je izuzetno talentiran poput vas može iskočiti možda sa 30 plus godina? Pa da, tu je pikado specifičan sport, da tu stvarno može neko krenuti. Ja sam krenuo sa 20 i nešto godina igrati i ne treba se krenuti normalno da je poželjno od malih nogu, gdje se tu već isfiltrira neki koji ima neke ambicije, koji ima nekakav talent za to se vidi, da se to onda dalje brusi. Ali nije neophodno da moraš krenuti sa, ne znam, mlađim. Normalno, mene veseli, zadnjih par godina imamo stvarno veliki broj juniora, to me veseli na turnirima našim hrvatskim mastersima, vidim. I sad je naša juniorska reprezentacija bila treća. Treća, tako je. U Šamorinu. Drago mi je vidjeti da i mladi igraju, da se zainteresiraju. Ja dobivam na stotine poruka, pitaju me kako igrati, koje strelice izabrati, kako da krenu, di da igraju i tak neke savjeti. To mi je jako drago. Mnogo je zanima koliko treba vremena uložiti. Vi imate uobičajeni svoj posao, a koliko trenirate? I da li su vikendi onda posvećeni isključivo pikadu, putovanjima, natjecanjima? Pa tako, većinom je svaki vikend, nije svaki, ali većinom. Od 4 vikenda, 3 su sigurno neki turniri. To je onda ode se petak, subota, nedjelja, znači nemate nijedan vikend skoro doma. Ja u svoj posao još moram, kad dođem doma ili doma bacim u sobi na stil tipu trening nekih sat, 2, 3. Ili ako nađem dobre prijatelje ili nešto, odem u kafić, kako to već ide, igrat na elektronskom pikadu, ali treba puno treninga i treba puno vremena izdvojiti za igrat pikadu. Koliko je savez ojačao uz ove sjajne rezultate, imate li podršku u tom financijskom smislu ili još uvijek treba djelomično iz vlastitog kućnog budžeta i obiteljskoga dobiti podršku? Pa što se tiče reprezentacije, nama savez stvarno omogući i put i smještaj i ajmo reći neku vrstu dnevnica. A što se tiče ovako kad ideš sam na turnire, sve iz svog džepa. Ako nemaš sponzore, sve iz svog džepa ide. Boris, vezano uz treniranje, još odjeku ona anegdota kada ste prepričali da ste se znali probuditi u noći i odigrati, zadati si broj 83, 87 i dok se ne napravi izlaz iz 3 strelice, ne vraćate se u krevet. Da, to je legendarna priča kad sam krenuo i to je stvarno tako bilo. Još dok sam bio dečko, imao sam ploču u sobi, znao bi se probuditi po noći i zamisli se neki broj, ne znam, 92 i dok ne bi izašao sa 3 strelice, ne bi išao ponovo spavati.
Ali evo, trud se isplatio. Svaki broj se zapravo može izaći. Koliko tu je matematike, kalkulacije, koliko vi gradite neku svoju taktiku, jer naravno da se dogodi najboljima pokoji promašaj i da se onda mora zamijeniti neki broj, odnosno izlaz je drukčiji od onog zamišljenog s kojim krećete u partiju. Matematika i koncentracija je tu jako bitna. Meni se dogodilo prije 2 godine na svjetskom prvenstvu protiv Gary Andersona, sam krivo izračunao, pogodio sam izlaz, a nisam to imao i basto sam se. Vratio sam se nazad na prije. Da. Ali hoću reći, mi u igri, na primjer, ja već oko 300 kad imam, igra se 501, kad već 300 imam, već tu kalkuliram, zavisi šta pogodim s prvom strelom, da mogu sljedećim pogodkom sebi omogućiti da imam izlaz. Normalno, to su veliki izlazi, 150, 170, ne znam, 132 i tako. Moraš već od 300, 250, ja već kalkuliram koji broj baciti, šta gađati, da pogodim to. Ako pogodim, da mi ostane sljedeću ruku mogućnost za izlaz. Idealno otvaranje, vjerojatno veći dio gledatelja sada već zna i one koje interesira. Pikado je 180, 3 puta trostruko 20, a onda za izlaz je još uvijek tendencija 16-ice i 8-ice, double out mora biti. Tako je, najveći pogodak je 180, normalno, to svi vole pogoditi. Vaša ruka je namještena na to. A što se tiče izlaza, da, ja volim reći 70% igrača još dan danas rikta se taj duplo 16. Nekako je najviše se može, kad i pogodiš taj čisti broj, ako ne izađeš, opet ti se dijeli. Imaš duplo 8, pogodiš 8, imaš duplo 4, pogodiš 4, imaš duplo 2, pogodiš 2, duplo 1 i tako otvarati se put. Dok, na primjer, neki drugi broj moraš jednu strelicu potrošiti da bi si nariktao. A jedna strelica... U smislu, u tom turniru, to je jedna strelica puno znači. Sigurno. Marina, iz vaše perspektive, koliko puta vas neparni broj onda izbaci iz takta i kako se nosite s time, kako to trenirate i koliko imate sličnu kalkulaciju i taktiku kao Boris? Pa tako je, da. Sve se nekako svodi na taj dupli 16, odnosno na 32 i već, dobro, oni već računaju na 250, ja računam ispod 200. Sve nekako gledam da mi ostane 32, a to ako se slučajno desi promašaj, a ništa, imamo još jednu strelicu na mjesti, pogodi s trećom i to je to. Dobro, elektronski u tom smislu je lakše jer odmah, kao što ste govorili, vi čujete taj zvuk trostrukoga kada aparat se izrazi, a ovdje kada je sudac, vi kad niste, znali ste reći, ni sigurni da su sve tri bile u tom jako uskom segmentu trostrukoga. Tako je, ne samo zvuk, nego aparat odmah i broji. Da, upravo to. Vi vidite koliko imate. Nakon svake vidite koliko vam je ostalo. Dok na stil tipu vi morate sami izbrati ili možete pitati suca. Da. Normalno. A to je različito. Je li vama neobično onda taj prelaz, je li vam to otežava, možemo reći, jer ipak ste isto odrasli na elektronskom pikadu? Tako je, da. Otežava. Znači, kad moraš sam računati, mislim, meni je već ušlo već automatski neke izračune u glavu. Ne znam, 71 znam da ide 39, 32 ili tako dalje. Ali sada trebam ići to računat, baš računat, vjerojatno ne bi izračunala odmah, ali ovako mi je već automatski sve u glavi već imamo kao šta mi ostaje. Ipak je ograničen broj kombinacija sa brojevima znamenkama od 1 do 20, nije beskonačno. Znači, znate ili vam se dogodilo u karijeri, naročito ako bacate po par sati dnevno, sigurno ste se suočili s tom situacijom. Dobro, da li je, kada ste osvojili prvi naslov u prvoj disciplini u Slovačkoj, onda bilo i mentalno lakše ući u seriju i nekako steći samopouzdanje kao i u ostalim sportovima, dobiti tu sigurnost i nepobjediv sam? Pa je, kad sam tu prvu disciplinu osvojio prvi dan, normalno da sam dobio samopouzdanje još veće i onda je išlo sve lakše. Marina, kod vas i koliko ste imali podršku ostatka? Vi ste imali za protivnike isto svoje sunarodnjake na tom putu do medalja. Pa tako je, ako svi idu nekako prema finalu, tad se moramo međusobno naći i međusobno zaigrati taj meč. Što se tiče, pa velika podrška je nas bila zato što nas je bilo koliko tamo, 30-ak, 40-ak. Znači 40 Hrvata sigurno. Uvijek je neko iza leđa, uvijek te neko drži podršku i kad to krene jednom, onda samo ide. Uvijek idemo gledati jedni druge, normalno ako ne igramo u isto vrijeme, idemo bodriti malo i zanavijati, to je normalno.
Je li vaš prvi kontakt i dolazak u svijet pikada bio već vezan tada, mislim da još SPTV čak nije ni postojala, a Boris je tek počeo nizati svoje uspjehe. Bilo da ste vidjeli ga na televiziji ili ipak u nekom svom miljeu, u svom društvu? Kako ste krenuli? U svom društvu mislim da sam ga prvi put vidjela na nekom turniru u okolici Samobora, nisam sigurna. I bilo mi je wow, svi govore došao je Boris. A ja prvi put došla, ja ne znam ko je Boris. Dum Dum? Da. Jesu li ga tada zvali već Dum Dum? Je. To sam dobio nadimak od jednog novinara koji me je gledao i onda je rekao kako brzo bacam strele, kao Dum Dum. I tako je nastao taj nadimak. A onda uz količinu odličja i kolekciju The Biggest je isto jedan od nadimaka najveći. To je isto jedna Ili uz to se misli na stas. To je anegdota. Kad sam došao prvi put na svjetsko prvenstvo, morate tamo ispuniti jedan formular gdje sve ime, prezime, podatke. Morate napisati koje brojeve najčešće gađate i izlaze. Vi ne morate to gađati na... Zbog kamere. Zbog kamere, tako. I među pitanjima je bilo nickname. Nadimak. I ja rekao, nadimak mi je Dum Dum. I sad je bilo tamo njima to malo čudno na engleskom. Dum Dum, dam kao klub. Da. I kaže on, ja rekao, čujte, ja ne znam šta da napišem. Sad je, veli pa moraš nešto napisati. Sad ja tamo sjedim, ja rekao, ne znam, nemam. Taj čovjek mene gleda, pa pogledaj koliki si kao, napiši The Biggest, kao veliki. I tako onda je nastao i taj nadimak The Biggest. Sjajno. Dobro, The Biggest ima sada, je li ovo sad The Biggest izazov i kroz tako, što bi se rekli, uski prolaz, zadnju mogućnost, jer trenutno ste na svjetskom rankingu 128, niste među onima 64 koji bi išli direktno, ali ste se probijali već kroz kvalifikacije. Je li to sad dodatni motiv kad ste već osvojili sve? Pa je, ovo je bilo šlag na tortu i nadam se dobrom plasmanu, zapravo da ću se kvalificirati na svjetskoj i da ću zaigrati u Londonu. Držite li još uvijek rekord po broju Bull's-Eye-a? To je 58 bilo u određenom trenutku. Govorimo i o vanjskom, zelenom i crvenom krugu. Broje se jedan i drugi. Na bull shooteru, to sam napravio u Makau. U Makau. Ne znam koje to godine je bilo. Igrali smo tada prije svakog turnira taj bull shooter. Igrali smo tu igru. Znači, sudac svakom igraču upali aparat i imate pravo 2 puta igrati sa crte, gađati samo bull. Čim se fula prvi bull, gubite partiju. Do tad je rekord bio 32 ili 34, jedan Filipinac držao dugi niz godina i ja sam to prebacio na 58. Ja mislim da jedino ko to može skinuti ja, opet. Je li tako? Da. 58 puta za redom u bull. Ja ću par kuna ili eura staviti na Marinu. Čisto da ju motiviramo, hrvatski pikado. Kako vi stojite? Imali i igrate i vi bull shooter? Ne. Ovo mi je sad bilo, ajmo reći, igrala sam 2 i koje je bilo 16 u Poreču, svjetsko isto. A sad mi je ovo drugi put da u stvari to igram i evo već sam i osvojila. Tako da, ali ne bi bilo loše probati otići u Aziju da vidimo kako tamo stojimo. Sretno tamo i vjerujemo da je velika karijera pred vama. Imamo još nekoliko minuta. Kriket u odnosu na 501, da li morate onda nešto puno mijenjati u treningu ili mentalno da se adaptirate? Jer to je ipak disciplina gdje gađate 5 brojeva plus bullseye da biste završili igru. Tako je. Meni je čak draži kriket nego 501, ali samo zato što je zanimljivije, drugačiji način igre. Da li postoji sa punjenjem na svjetskom nivou? Naravno. U stvari cilj tog, cilj je napuniti. Cilj tog kriketa. Što prije zatvoriti, ako se sad tu lovimo, ajmo reći, i oni mi da smo zatvorili, onda se tu treba puniti. Da. Kriket je zanimljiva igra, jer tu nije samo da trebaš pogoditi, nego treba i taktizirati. Točno. Znači treba znati. S čim otvoriti možda, gdje je protivnik najslabiji. U tom je čar da svaki igrač sam prosudi da li treba zatvarati u tom trenu taj broj, da li treba otvarati novi broj, da li treba puniti na koji broj. I tu je ta taktika i zato je taj dinamičan igra i zanimljiva taj kriket. Ja isto volim igrati kriket. Sjajno. Kako objasniti, Boris, evo vi ste sad zaista mega zvijezda i u Aziji i na našem kontinentu pa i u svijetu, taj možda hipnotičku moć televizijskog prijenosa pikada. Je li i vas to iznenadilo koliko može i koliko ljudi, evo i konkretno na sportskoj televiziji, prati vaš sport?
Pa je, iznenadilo me, kao što sam rekao, zadnjih par godina stvarno otišao. Evo, ja imam komunikaciju s tom organizacijom PDC, tamo malo prije turnira pričamo i tako, i kažu mi da je 500% otišlo u zadnje 2 godine prodaja ulaznica, općenito zanimanje za pikado. To je nešto nenormalno u Europi. Evo, sve hale, sad je slučan rekord u Europskom prvenstvu se igralo u Njemačkoj. Ne znam koliko tisuća karata su prodali. To karte planu u minutama za svaki turnir. Vaša preporuka, vašem, ajmo reći, nježnjem spolu za početak bavljenja pikadom, pozivate li sugrađanke i sunarodnjakinje da dođu i zaoštre konkurenciju? Naravno, dapače. Što više cura, što više da se to digne na neki veći level. Mislim, dignuto je, ali da bude još više cura, to bi bilo odlično. I svakako pozivam sve, kogod može i kogod vidi da neku zanimaciju za to, neka se prijavi, shvatit će da je jako zabavno. Borise, gdje osim na televiziji vas ljudi mogu susresti i vidjeti uživo kako to The Biggest radi? Pa na svim turnirima ja stvarno sam svaki vikend negdje. Ako nemate neke velike turnire, volim otići tu, moram reći pod navodnicima, i malim turnirima. Volim biti među našim ljudima na naše domaće turnire, i ako je neki turnir, ako sam u Hrvatskoj, mogu ljudi doći i upoznat me i baciti neku partiju sa mnom. Evo, pratit će naši gledatelji preko stranica Hrvatskog pikado saveza i društvenih mreža. Sretno, nakon fantastične godine, fantastičnog uspjeha u Slovačkoj, ukupno 20 medalja za lijepu našu, pa nastavite tako i do godine i prije nove godine. Puno sreće sada na kvalifikacijama za London svjetsko prvenstvo. Hvala vam lijepo. Hvala. Cijeni gledatelji i gledateljice, ovo je bio O sportu sportski. Marina Letica i Boris Krčmar, višestruki svjetski i europski prvaci u pikadu. Do sljedećeg druženja, doviđenja.